Baagi motseng wa Kimberley ba re tlhokeho ya mesebetsi ke ngongoreho e kgolo setjhabeng. Ba re sena se ama dikgwebo tsa bona hampe. Ha batho ba rona ba na le ditšhelete ba ka kgona go ka tla go reka mo go rona ba re supporta gore re kgone le rona go ka survive mo dikgwebong tsa rona. E mong wa batjha o re puong ya ditekanyetso ba ka lakatsa ho utlwa le tona le bua ka tshehetso eo mmuso o tla e fang borakgwebo. Tona re thusa rotlhe ka dibesa di tse di na leng tse di nyane dikgwebo di potlana di ya sokola mama mo Kimberley e seng Kimberley yotlhe ke Northern Cape yotlhe la tla bo jankembe bo kae wa bona gore besa di shule because of COVID. Northern Cape Chamber of Commerce and Industry e re mmuso o tlameha ho etsa maano a ho tshehetsa dikgwebo naheng ya Afrika Borwa ka bophara. The reality is government is not going to solve the situation in South Africa. It's going to have to be solved from businesses, your unemployment and your electricity problems and all that. So what we're looking for is that they implement the correct policies to address all these concerns. Ditsebi tsa moruo di re le tona le tla tlameha ho etsa diphetoho tseleng eo mmuso o sebedisang tjhelete ka yona. Ke Katleho Morapela, Lefapheng la Ditaba, Kimberley.